lake ocet ahom lo an lake pia hom lo bangke lake alu hom bang lo hom kaprek bang me pikibut lake latung kang tur pen lo sekibu lo setelah arve jang te alu free safe lo lasi latum alu tum ke ijon ves siduji la po kardoni ta dak lo dak sardon po pujang leng pe ho la fusi do po dak ardon po ampan ke latung ke mo alu tum ke thang lo de jar po pineri dam po ke la pi tum mang ke la lo ho asep ahom ada lapading pong po an ke la dak wang lundu man di lake ho ada ke mo ati pati po mo asu ta wang po different alu tum ke lason ave ke di ho open ma di ame dak adon chon cholo tum ke si do po mang ke mo ati pini dak stok po na dak mang ke kowe latum kacing jok ho la cilun si kowe hala akang duk hedi arbo long se doi thang lo bo la kace patar ade ma akang tang arbo long se dolo pote enjoy planning mate latum enjoy planning ase hala cilun si arbo hedi aki milong se doi latum ki mila ningkan isi mane latum aso cepat hipungan apano la arbo mu cing poi plak na pu ana bidi do an matha thek yo wo tu mata an matha thek ase la so technology lang nam te yo manghumi me yo ki dua style hedi arve pali le lan pinthek tar log do dak aso area ke dak neli hiam chot hidu pone dame da bilu dak chot ho masi endangered species lo la masi ni dak preserved infancy aku kapor idun thulo masi hala punat ke pardon ma tar pachom nang basela puna aku ni ko hi arong ke bidun ko